Kasiti ka ba aro Paul siginong Corin. Kalenong ka ba ningkong. O Paul o apostol o Jesus Christ na kamono balay. Baru Timothy o parabangit. Hakabalang o balay ka ba doon ha Corin. Lembat kirukhoy baro ki ba doon ha Akaya baro. Long ka jing ay happy. Pat ka jing suk na o balay o kupa jongi. Pat na o Jesus Christ o try. Long bala kirkhoy o balay. Bat o kupa o Jesus Christ o try jongi. O kupa kajing isnay, baru belai kajing pentingan baro. O pentingan yangi ha kajing jinjar jongi baro. Kenang ya kaban ai bod yangi, ban pentingan ya kita kiba ha kanu kajing jinjar. Da kata kajing pentingan, da kabala pentingan yangi hi dau belai. Nabakat kumba kita kajing sya o Kris, kia roi kerai hangi. Kum taken kata kajing pentingan yangi, karoi kerhairu dau Kris. Tela kalong bala penjinjar yangi, kalong nakabenta kajing pentingan pat kajing penem yapi. Lanila kalong bala pentingan yangi kalong nakabenta kajing pentingan bat kajing penem yapi kan. Kabatray hakabayay siya yaki ju kajing siya yaki bangiru ni siya. Ti kajing kermen jongi ka scam siapang jongpi. Daga bangitip bakat kumba pilong kibayo benta nakajong kita kajing siya sitom. Kumtaro pilong nakata kajing pentingan. Namar ngimman ba pinom tip ko para bangay. Siapang kata kajing jinjar jongi. Kabala jahangi ha Asia. Malaban kya ngi shikaday palat ya kabor jongi. Hado bingi ladu jingkermen banim. Shisha ngi ladon haladihi kajing rai banyap. Kenang ba ngin shani asatya haladihi. Henry hau blay ubo penmipat yagi bayap. Ubala keni kentet yangi na kajing nyap. Kabakraw kata-kata. Baru bayai kini kentet yangi, hau bangi kermen ba undang kini kentet syuru. Daka baya rap lem mapiru da kajing dawai naka benta jongi. Kenang ba namar kata kajing isnay ya kapala ay hangi naka bale ki babon on ay ngu da ki babon naka benta jongpi. Namar kajing kermen jongi kalong kaneken, kajing pla kajing yatip lem jongi, baha kajing khud pada kajing smur baru belai. Oma kajing start bekenjado Henry ha kajing ayu belai ngila penya yalade haka pertai pat kambo ne shapi namar ngim tho api da kumwei narol kita ya ke bapi pule ne ki bapi ko ngu bat nga kermen bapi nyai ko ngu hadu ke bakut kum bapila ko ngu yangi kat to kat ni bangi long kajing kemen jong pi kum bapi ru pilong jongi hakas ngiu jisu ubutrai. Ti hakani kajing shanya ngalamon banwan hapi menshua. Kenang bapin yo kemen ASEAN. Ban lej artat na pi sha Makedonia. Bat banwan pat hapi na Makedonia. Bat ban yo lej olenti yanga dapi sha Judea. Namar kata habang ngalatmu kumta ngasule thala. Ne yakita ki iru yaki bangatmu ngatmu kat bakum ka kenjado. Kenang bakan yo long bat nga kaba ho bat kaba Henry kumba ublay ulong ubalaban shania kumta ken kajing lap jongi happy kamlong ho bat namaru Jesus Christ ukun ublay yo balay lap hapdeng jong pi dangi danga badau Silvanos badau Timothy ken shimlong ho bat Henry yau kalong kaba ho namar ki jingkularu blay kat padon kilong hau kaba hoon bad hau kaba amen yagban pendan buram yau blay dangi ti uta ubo penne yangi lembat pi hau Kris bad ubala pensle yangi long ublay ken ubala shonsha bru yangi bad ubala ay yakasenjat jong sim hagi dono jongi Henry nga khot yau blay ban saki hakamen sim jonga baknang ban isnay yapi ngalapep panwan sya Corin. Bangile try kli ya kajing nget jongpi. Henry yalong kilok baya trailem ya kajing kemen jongpi. Namar da kajing nget pi yayeng.